Hello lovelies! Basmati beef biryani, basmati chicken biryani, barbecue combo, chicken fried rice, chicken noodles, Nescafe, lassi, faluda, gulab jamun, වටලප්පන් හොඳේ. Wow! හරි ඉස්සෙල්ලාම beef biryani එකකින් වැඩේ පටන් ගත්තේ. imported pakistani basmati හාල් තමයි මෙයාලා யூஸ் කරන්නේ. இவங்க பாகிஸ்தான்ல இம்போர்ட் பண்ணின பாஸ்மதி அரிசி தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க. चिकन बिरयानी के चिकन එකත් beef biryani එකේ beef එකත් අරිම soft and smooth. අතින් ඊටම පාසුවෙන් කඩාගෙන කන්න පුළුවන් විදියට basmati chicken biryani එක 1300 1300යි 1300 basmati beef biryani එක 1600යි 1400 1400 වටලප්පන් එහෙම නැත්තම් ගුලාබ් ජාමුන් ෆ්‍රී හම්බ වෙනවලු බිරියානි වලට. Wow! රයිතා green peas அச்சாரு உம்பலக்கட சாம்பல் அவைலபிள் ஹோந்து. ಬಾರ್ಬಿಕ್ಯೂ ಕೊಂಬೇಕ ರುಪಿಯಲ್ 1250 1250 ரூபா 1250. ಬಾರ್ಬಿಕ್ಯೂ நல்லா வெந்திருந்துச்சு. அட் த சேம் டைம் ಬಾರ್ಬಿಕ್ಯೂ மிக்ஸின் வாய்க்கு நல்ல உப்பு புளியா ருசியா இருந்துச்சு. சப்பாத்தி அமுகத்தியாக் திபுனே නැත. சப்பாத்தி நல்ல சாஃப்ட்டா ஃப்ரெஷ்ஷா இருந்துச்சு. ஆல் த இன்கிரீடியன்ட்ஸ் ஆர் ஹோம்மேட் ஹோந்து. சாப்பாடுக்கு தேவையான எல்லா ஐட்டங்களையும் அவங்க வீட்டிலே தயாரிக்கிறாங்களாம். சிக்கன் ஃப்ரைட் நூடுல்ஸ் 1250 ரூபா 1250 1250. சிக்கன் கேலி ගොඩයි නූඩල්ස් එකට බටර් දාලා තිබුණා. சிக்கன் තුණ්ඩු නෙරේ இருந்துச்சு. பாஸ்மதி හාල් වලින් අදපු chicken fried rice එක 1250 1250 ரூபா 1250. chicken fried rice එකේ oil එක චුට්ටක් අඩු වුණා නම් මරු. ஃப்ரைட் ரைஸில் ஆயில் இன்னும் கொஞ்சம் குறைய வேணும். நெஸ்கேஃபே 300 300 ரூபா 300 rupees, லஸ்ஸி 350 350 ரூபா 350. ஃபலூடா 600 400 400 ரூபா. they are available on Uber, Pick.me and Philo. එයාලා කියනවා එයාලගේ ෆුඩ් එක රෙඩි වෙන්න විනාඩි 10ක් 15ක් 20ක් යයිලු. ඒ වෙලේම ෂෙනික ෆ්‍රෙෂ්ලිලු හදන්නේ. ස්පෙෂල් ෆන්ක්ෂන්ස් ஈவெண்ட்ஸ் ஒகேஷன்ஸ் வலට ஆர்டர்ஸ் பாரகන්නවලු. உங்களுக்கு தேவையான ஆர்டர்ஸ் அவங்க கூட கால் பண்ணி அரேஞ்ச் பண்ணிக்கொள்ள முடியும். එයාලත් එක්ක கால் එකක් දීලා கோஆர்டினேட் කරලා அரேஞ்ச் කරගන්න පුළුවන්. හෙලෝ ලව්ලිස් ලොකු නානාගේ බිරියානි බිග් නානාස් බිරියානි හොඳේ. නිගම්බෝල තියෙන්නේ Google Map එකකින් ඉතාම පාසුවෙන් හොයාගන්න පුළුවන්. Google Map ல ஈஸியா கண்டுபிடிக்க முடியும். such a calm location with simple decorations and very neat and clean also. Safi boy, solli vela illappa. Aha, එකෙම්ම quality එකත් හොඳයි, quantity එකත් හොඳයි, customer service එකත් හොඳයි, prices උත් හොඳයි, පිරිසුදුකමත් හොඳයි. ඉතින් තව වෙන මොන කතාද? For me, I am really satisfied and also highly recommend හොඳේ. මගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක ෂෙයා කරේ ඔයාලත් එක්ක. ඔයා ඕඩර් එකක් දාලා නැත්නම් විසිට් එකක් දාලා try කරන්න බෑ ඔයාලට කොහොමද කියලා පරිස්සමෙන් හොඳේ.